Praise the Lord to everyone. May God bless you. Malanda ka ong may mangka. Today I'm going to share a wonderful secret for the marriage. Tawa to kawang ngau lu ba ma bu hado kawang ngau tinyu nok sa bu counseling hado pao. If you are a young people, seek God first. Nang tang sim hipak cha no myang bu myang kaman awang na nang kawang ang tingyam do. Yes, that is true. We might be read lot of news. We might be heard a lot of news that is not good about the marriage. Many people not have a good experience in their marriage. They get divorced. Yang ma bu hado atung ngonang ma bu tu man yimay bu sekon na tan yi kau kau me na tan yimay bu seko yimay bu news me chamba mang nang yang nyu ma bu kan pi ma tinyu nok so yang pela noi divorce me bu ngaulan ma bu chai nang hado atung ngonang yang hado chai yang atam ma mong sa how bu ngonang pe atam ma nyam te bu And ngonang that's pe. why many youths are continuously questioning to me, please tell me how to find an accurate partner. Tàu khai má bu tăng xâm lan má bu chu lan ở đây tự nhiên anh yong ha tàu kia coi xin năng yang text men năng nhiều tâm ba tàu counseling ya cái ở đây hang cái chừng như nóc sau lăng xì hang kia anh bu bài hết là một kem lăng xì ha tàu yong ha tàu kia ngon năng So ngao some năng of our experience I want to tell you. tàu khai tàu tâm ở chừng experience tàu ha tàu yêu na I too fearful man. tàu yong anh nhâm mà tại yang kia Even I too decided in my heart I will never get married to see the surrounding world. tàu ha tàu kia ba bu ha tàu hi bang chăm mình nhâm mà tại yang kia à tàu kadong nyu de layang a kadong nyu chu wan de layang a taw ching nyu nok so lak ta ye leng bu ka ta chan taw ha to ki ngoyang ke But my dear brother and sister, our God is faithful. yang bo taw I hu te bo nya naw che naw lan teman ka wang a yong a faithful I a khak su bu ka wang wana Our God is so great, God. yang a ka wang teman ka wang a yong a mai bu ka wang wana When we trust God, aw bo teman a ka wang da teng la ga ba God give us best. yang a aw bo teman a ka wang da teng la ga ka wang da teng la pu ka ya iya teman da mai pa pa na Our God thinks for us. yang teman kawang teman sing na te nang He is not simply created us and sleep away, ia ni leng yang ia si tai ma bu che but is yet alive. yang bo ia teman sing na jen kawang ona Because you remember, Bible says every good things comes from our God alone. to khai teman na au kawang ngau re le be kawang ngau mo I bu ngona amai saya kawang ma bu kawang ngau ma bu pai bu ngona si bu ngona kawang tam ma bu pai bu ngona si So, whatever the things we have in our life, that's blessed by the Lord. tao khai teman jen me teman ma hangi mo ya pai kong kum bu saya kawang mo he man bu tam ma pai bu ngona So, top secret is trust God. tao khai teman supu teman hado ba mai bu hado dop secret hado hangi si supu ni myang ma teman kawang da teng la kompong yang When the right time will come, God will provide you the right person. tao khai abu kak supu hipang ma kawang kak supu I hipang ma iya mohe mana tam glak iya mohe man bu kada amai pha tam glak So, Genesis chapter 2, verse 18, we can see God's love and thought for a man. yang Genesis te lai wanda teman Genesis te lai bu hipang ma ta puta teman lai bu ngi wanda teman ni nang abu hipak kak supu ma kawang ka da lenga ngayang ke So, verse 2, verse 18, Genesis. iya kata yang han pong I lempar metat melai wanda ngina The Lord God said, yang kawang iyang ke it is not good for the man to be alone. tau kai kata cha I sahango bu bong pong iji yang I saha I mai lak yang se bu hatong ni okeng ke I will make helper and suitable for him. yang tau hatau kata cha jeng na tau kata pa jeng na tau I de jam na kata ni tau deng lak yang My dear youth, try to understand what I am saying. God thought. tau kai tau I hu te ba tang sim lan de I hu te ba kawang nang jeng na yong te nang So it's God's plan and purpose for the people to be get married. kawang I mong bu pa tai tam mai I tai bu ban ma atau kia jeng yu nok sa hu bu tam lak jeng na I yong tum nang So when God created Adam, aw kawang I Adam lang ya bai God thought yang hado Adam dang bu hi pa ma kata kawang tai tau tai yang ki it is not for him to be good alone. yang I tai yang ki hado Adam sa jeng sa ngo bu ka dong yu mi sa ngo ba bong pong yimai lak yang sa tai God thought I will make. yang kawang I bai eng lam nyu lang la kawang tai yang ki Even Adam don't know.
Adam yeseng bengoyang ki. God thought. Yang boy kawang te yang ki. So if you trust God, Tau kai awan nang kawang da teng la ka bai. God thinking for you. Kawang nang jeng na yong tem nang nang. Same way I also experience in my life. Tau kai tau kia tau yong experience tau yang ki yan me. I'm from North India, she's from Nagaland. Tau North India ngonang yang tau North East ngonang Nagaland ngonang. So how God brought us together. Hangka kawang at mi jana tam ko si. Beyond from our imagination. Taibu tu man pai taibu anyai sa tu man da kawang at man da pai. So how I started to pray. Hangka tau yo pu bang yang ki. Oh God, Oh kawang. I believe Tau nang da tung lang we nang. all are created by you. Tu man asa nang yak tu ngonang. Lord, wherever you keep the person who is accurate for me, suitable for me, and best match and helper for my life. Nang ambukan ting man nang ada kak subu ambukan ting man nang leng ya pe eceng na leng buka ta yang eceng na kak subu suitable nang ada hadawan nang hai ngonang si. Whether she will be black, whether she will be fair, whether she is tall, whether she will be short. Iya nyako ngodo iya tawo ngodo iya pe ngodo iya suyu ngodo ase ma iya he ngodo o yang boy hatawo he eceng na ampu nyoy man nang eceng na hangi pa ambukan ting man leng yang ki sa. Whosoever in any country, any language, any place. Au ye na chia boy hang yi ngau na chia boy ampu kan ti ngau na chia boy tawa ta tawa mong lak sing ngau. But Lord, yang boy kawang the suitable and the best. yang boy nang ating na suitable yang kak su bu pa mai bu pa ating na hai ya kai si yo pang. Because God knows the heart alone. Tau kai hang ching ne si bu ni meng ma kawang at man mong chang yong sing na. We can know the appearance, we can see outward appearance and the look of the person, but God knows the heart. Tu man atok oh mai bu atok tu man yong le nang yang yong atok o leng da tu man leng nang yang atok o mai bu da tu man la những nang yang tu man tau da gan te nang yang bu tu man mong chang ka wong cha hai sung mo nang. So once we pray to the Lord, bu tu man ka wong da yo pa ba trust to the Lord, yang ka wong da tung la ka pa God is thinking for you. ka wong nang jing na tu mo nang nang jing na te tau. Trust the Lord. Tau kai ka wong da nang tung la la bang pung. If first we are godly people, na kawang hayam na miyang wana miyang kama. we know God. Aba na kawang sumbo na miyang kama. We should not run behind relationship and the vertical love as we see in the movie. Tumana movie da layang movie jali tumana sekon tok pay da natan tok pay da tumana tay bagi tumana yep kem na. I see people getting married in a very early age, 13, 14, 16, like that. People get fall in the love and they marry in the age of 18. Tau mabu hado ki ngiwang nang jahe ja kan bu fall in love. Tau hado ki payang tumana jahe ja da tay kan bu yang kan bu nana yok yang wang piang pan ma peli pan mga pan wok ma mabu chinyoy bu hado nginang. Because they are not mature enough. Hatawa tumana lay bu na meng kama hatawa yonga imana longmay teman ngui bu longmay chu dai teman ngui bu hipak ngonang. So once they get married, Aba hataw wang peng age pan mapeli pan mga pan boboklan aba iman chinyo ya ba. So this is marriage is not a play of the toys that our elders saying, that's true. Taw kai teman longmay lan ibu chang ngonang chinyo ba bu wan bu na chinyo bu ye chi ja si bu hataw teman longmay lan apu apalan ni ibu hataw chai nang. Because it is just like a two electric wire. Taw kai teman aba chinyo bu jahay ja wire tay hapu ja si bu ngonang. If it is connected in the right way, aba hataw wire kaksu wire hap ya ba. so there will be light. Ado kaksu wire hapu no meng ma iman light pay nang ati nang. If it is connected wrong, Aba hataw light electric light hataw wire you wrong aba hataw asubo hap ya ba. so there will be blast. Hataw ma ngay nang. That's what some people crying at the later and regret, oh God. Taw kay hataw jali agam hipang ma kawang sa hataw kisa. And these kind of people started to turn Bible scripture too. Yang hataw katalan na Bible scripture pay tayo yung nang. How? Hangki For example, lepo chane. God said, Kawang iyan. it is not good to be man alone. Ado kawang kada ja
sahango bo bongpong yeti sebungina. I will create a helper Dawa the chamnak jengna new kata chalang lak. and suitable match. Yang aging na suitable aging na yong a kak subu kata And after some years pass away, they started to say, yang over had a wang peng ilam lenya bay. God, it was good to be man alone. Yang we had a pang makap ado kata iwa. Kawang nanga had a kata natan ado a sahango buba he wongpong na me. Why you created the trouble? Hangna nanga ada so shibu nanga langyang geshian. They started to say like that. The way had a gear mabu kata ina ko. So, my dear brother and sister, Dawa iho taiwa nyanaw chelano. so first secret, trust the Lord. Tau kai tau iho ba awang na nang kaong da atang lak tau. Pray to the Lord. Yang kaong da yuk tau. Lord, you bring a suitable match for my life. Yang kaong da nanga idaw kawang nanga ada suitable ada kak subu kata nanga hai ada yan da pay tam pase. Not by my thinking, not by my will, not by my desire, not by my culture, but whatever you create for me, suitable match. Tau mong bu pa yeji I may tai bu pa ka yeji yang tau kan tai bu pa yeji yang cultural ting traditional ba yeji yang ting cultural yeji yang boy nang yan da hangi pa suitable ting na hangi ba match nang hangi pa kak subu ting na ling yang mo nang ki hatau ba nang hai chaya kai hatau ba hai nang yan da pa yetam pa sa nang kawang ba ching hai cha pu yup tau. So I wanna encourage when God blessed you. Tau kai tau ihu tai ba ba kawang nang da mo he manya ba You're never going to regret. nang bo regret na je te yemengla. Whether the time of hard time, whether the sad time, whether the joy time, you will be always happy together. Tau kai bo nang chu dai mong sang bu hi pang me bo nang hango yin nang bu yak kyang hi pang me bo nang mong mai bu hi pang ma bo nang ha do ka da pe tau hang na ching yu yang pe no sa nang bo regret na yemengla. Because every good things come from our God. Tau kai hang ne si bu ne me ka ma hang ching ne tu mana kawang sai amay pai bu ameng pai bu amay sai kawang yak ma pai bu hai ngonang. My dear sister, Tau kan bu nya naw lan. keep praying to the Lord. Tau kai na kawang pai jeng hai cha pu yo pu ye lak pu. Bless me, the man who loves Jesus more than anything else. Nang ada kawang da kan bu kawang kada hai nang ada moe mana tam pha. Sai ka dong nyu cha cha pai si yong se kan bu. Kong kan bu pai sai pai nang da se kan che bu ba ada nang ada moe mana tam pha se nang. Ka dong nyu tui sao da kan bu pai se nyai se kawang da kan bu kada nang ada hau tam pha se nang yop tau. Because a man who can love Jesus more than anything else can be love you like Jesus. Yang awian na tan cha kawang katong nyu ase pe sekan se kawang de kan bu kada na tan cha nang de kan bu ase nang de yong ka lang nang kam de ngoi se nang de ngau teng ilak na tan nang ha do kawang de kan bu na tan cha. His love will be not decreasing love for your life. His love will be all the time increasing love for your life. Over kawang sambu kawang kada cha over kawang sambu nau si cha nang de kan bu ia decrease meng lak pa kan bu ye chi yang bu I kan bu kam ye nang ba yang increase meng atam lak pa kan bu ba na tan nang. It is not after the marriage, if you're not able to give child to him, he will be go to another woman. No, he will be with you and he will be love you more than before. Yang tau na tan nang de kan bu awan nang hayam ye tau ya boy nang hayam tau ya yok ya boy nang hayam ye tau ya boy tau ya boy nang de kan bu pu ye lak lak kam de ngoi se nang de kan lak nang yang pu alo ala ye yam kla. He will be with you all the time in the sad time, good time, bad time. He will be encourage you continuously and pray with you in the faith, and you both will see the miracle of God. Yang nang da encourage na meng lak yang nang da chu dai mong sang bu hi bang men nang sau shi bu hi bang men nang mong bai bu hi bang ba sai dang ba nang da support na meng lak yang nang jam sa kawang pai relationship ya ok lak yang hatau kaya ni phi bu man nang ma mong bai tau ok lak. Same way, boys, you also pray that God give me the woman who loves you more than anything else, and she will be your daughter. Yang tau kia cha kia nyu na tan ban nang wa hatau kia seko nyu cha asai pai kawang da sekan bu nang da sekan bu ban nang ada moe mana tam pha
yang hatau seko nang hai yum cha na myang bu cha li ada hada seko nang sung bu kata nang sung bu seko ada mohe mana tam basana tam panang wa hada ki yuk to Because she only can respect you as the Bible says. yang hang jeng ne se bu myang ma hada seko cha nang da respect na myang kala nang da wang sum pha kala So now we learn something from the Word of God. tàu khai tự nhiên tụi mía nàng hà tàu khawang ngao cái lâm cha sừng ya cái God thinks for us. khawang tụi man chừng tệ tàu năng tệ God, năng God thinking. khawang từng tệ năng At the right time, God will bring. yang hi pa khắc su mà khawang nàng da pha We la need to prayerful. tàu khai tụi man là khawang phải chừng hay cha phải yo pu kara cha na mèng la bom bom Keep praying. tàu khai yo pu yel lak pa khawang phải yo Keep trusting God. yang khawang da từng lak pu yel lak pa ang lak yang Next video, ni ba video mà we're going to see the problems in marriages. tàu khai tàu ani ba videos ma problems yang marriage ma hanga problem yang bo chungi nok sa uma tàu hadong ngau la Now, already you got married, how you will solve your problems? tàu khai nang chung nga nyui de bu chung nyui yang phai ma hanga mo problems are solved myang ok lak si tàu hadong Don't worry, you don't think that whatever person now God has blessed you, it is from devil. tàu khai nang da hangi pa seko nang da mohe manyang ki hangi pa natan seko ba da mohe manyang ki hatawa anu ya ha pa ma mohe man pa ye chi ja tàu anu ma pai bu ye chi hatawa ka si ta tok pu ma tàu ye bu se ka si da nang myang ta la Because marriage is always honorable things in the sight of the Lord. over the mana marriage myang ya ba sati bu cha ka wang pai yong a cheng hai cha pyang a sati bu chung yue bu nok sa bu na So we will learn step by step how to make our marriage beautiful. tàu khai cha phai ma cha sa hang ka tu ma chung yue nok sa bu ma ka wang mak te si wa na tam na kha da tàu nga wang May God bless. ka wang mun man